nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage batuye mu gace ka Lviv bavuga ikirimi cy'Urusiya ko imwe mu nyubako zikomeye cyane muri ako gace yinjijwemo abacanshuro mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane bagera mu 500 bakayahereza ingabo za Perezida Vladimir Putin zirwanira ku butaka hafi neza y'aka gace. Iyi nyubako ikaba yahise izengurukwa n'abasirikare b'Abarusiya, ariko ku rundi ruhande intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine ikaba yamaze guhindurirwa ibitwaro by'intambara byajyaga bikoreshwamo, kuko ngo byamaze gutangazwa n'ikinyamakuru Sputnik cyandikirwa mu Burusiya ngo iki gihugu cyamaze kwinjiramo ibitwaro kirimbuzi ibyeruye ngo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abongereza ndetse n'igihugu cya Canada ngo ubu ngubu biteguye guhangana n'ibifaru bya Perezida Vladimir Putin. Ikaze mwese kuri izi paje zikomeye mu mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho tubagera ku kibuga cy'imirwano tukayabasesengura byimbitse 5 kuri 5. wowe inshuti yanjye y'akadasohoka kanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agume kukugeraho mu bambere. Nibyo muri Lviv neza mu nyubako imwe mu zikomeye cyane nibwo ubuyobozi bwa Kiev bware bwinjijemo abacanshuro 1500 baturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko abaturage bo muri aka gace ka Lviv baza kubabona barimo babinjizamo mu ibanga, bahita bahereza amakuru igisirikare cya Perezida Vladimir Putin gikomeje gucungira umutekano wa hafi no gukura buri mwanzi w'igihugu cya Ukraine ugamije kugirira nabi abaturage b'iki gihugu muri buri gace kose kamaze kwigarurirwa n'aba basirikare ba Perezida Vladimir Putin. Abasirikare ba Perezida Vladimir Putin ubwo bamaraga kwakira aya makuru bakaba bagose iyi nyubako bagasaba abacanshuro gusohokamwo bwangu, ariko gato bakaza kwiganyira, ari nabwo batangiye igikorwa gikomeye cyane cyo kujugunya za misile zitandukanye kuri iyi nyubako bakaza guturikirizamo aba bacanshuro bose nk'uko byaje gutangazwa n'ikinyamakuru Bomb Today. Abacanshuro 50 bonyine nibo baje kwemera gusohoka, abandi bemera gupfira muri iyi nyubako kuko ngo ntibashakaga kwitanga mu maboko y'ingabo za Perezida Vladimir Putin, kuko Slovakia yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane ko buri mucanshuro uzafatirwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine ko azakatirwa ubwo gupfa, nyuma y'ubwo yaramaze gukuraho igihano cyo kubatwikisha lisansi. Ariko maze aba bacanshuro 50 bemeye kwitanga mu maboko y'ingabo za Perezida Vladimir Putin bakaba bafungiwe muri gereza iri muri aka gace iherereye mu burengerazuba bw'aka gace ka Lviv. Ariko kandi ikinyamakuru Belarus Politiza cyo kikaba cyatangaje ko aba bacanshuro bose uko bakabaye baturutse mu bihugu 3 bitandukanye, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Abadage, ngo niho aba bacanshuro bose baturutse nk'uko iki kinyamakuru cyabitangaje. Ariko ku rundi ruhande bamwe n'abatemeranywa n'ibikorwa byo mu burengerazuba bw'isi, harimo abagabo bakomeye cyane bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gutangaza ko intambara iri kubera ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine yamaze guhindura isura, kuko ngo intwaro zoroshye zose zamaze kurambikwa ku ruhande nyuma gato y'ubwo umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare OTAN winjije intwaro zitemewe n'amasezerano mu by'intambara rwihishwa, bikamenywa n'abatasi ba Perezida Vladimir Putin bakanamuhereza ayo makuru akomeye cyane. Batangaje ko ngo ubu ngubu igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abongereza ndetse na Canada biteguye guhangana n'ibifaru bya Perezida Vladimir Putin yiriwe amanura ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine ku munsi w'ejo, ubwo yanicaga abasirikare benshi cyane b'iki gihugu cya Ukraine, harimo n'abandi bacanshuro bagiye boherezwa n'ibi bihugu. Ariko bwose ngo nubwo bimeze gutya, ngo hari ibihugu bindi ku ruhande ngo biryamiye amajanja bitegereje gato ko intambara iza gukomera cyane muri iki gihugu cya Ukraine, bikahita bitangira gucana umuriro mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo igihugu cy'Ubushinwa,
Koreya ya ruguru ndetse n'abandi basirikare bakomeye cyane bo mu gihugu cya Libya ku mugabane wa Afurika wacu twituriyeho ngo bashaka kwihorera ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko bikomeza bigaragara mu binyamakuru bikomeye cyane mu isi. Ariko kandi mu ibanga rikomeye cyane ikare muri kwa Perezida Vladimir Putin ngo akomeje kohereza intumwa zitandukanye mu bihugu byo muri Afurika kuko ngo aya makuru agirwa ibanga. Perezida Vladimir Putin ngo ashaka kuzatungura biriya bihugu bitandukanye byakomeje kuba inyuma ya Perezida Volodymyr Zelensky nk'uko ku munsi w'ejo byamaze kugaragara ko Lavrov yerekeje mu gihugu cya Ethiopia. Ariko ku rundi ruhande ngo hari izindi ntumwa zigiye zitandukanye zahoze mu buyobozi bw'igihugu cy'Uburusiya cyane cyane abari biganje mu bikorwa bya gisirikare ngo yagiye yohereza mu bindi bihugu bitandukanye kugenda biganira n'abaperezida b'ibihugu ku buryo babahereza ubufasha bwa gisirikare ndetse bakabahereza n'intwaro zo guhangana na ziriya nkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi. Ariko ijambo rya Igor Konachev ryangeye gutitiza abasirikare b'igihugu cya Ukraine n'umuyobozi w'iki gihugu Perezida Volodymyr Zelensky nyuma y'uko yavuze ko indege nshya z'intambara ziri mu buryo bw'ama antibare zitaraswaho n'intwaro ibonetse iyo ari yo yose zamaze gutegurwa i Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya ko zigiye kumanuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine mu minsi itarenze 2. Hakaba hibajijwe ikintu kizaba muri iki gihugu cya Ukraine nyuma y'uko hari hamaze kumanurwa izindi ntwaro zikomeye cyane zikazahaza aba basirikare b'iki gihugu. Noneho ngo izi ndege nizimara kugera muri iki gihugu kandi n'ubundi Czechoslovakia izo yararimo akoresha ziteye ku rwego rwo hejuru yari yaracucumye abasirikare benshi cyane b'iki gihugu, kandi akaba yanavuze ko ubu ngubu ari ubusabe bw'uyu musirikare ukomeye cyane Czechoslovakia ngo ubwo yakaga indege zo ku rwego rwo hejuru Perezida Vladimir Putin, ariko Putin akamusubiza yuko intambara itarakomera cyane ngo abe arimo akoresha izamaze kugera muri iki gihugu. Ariko nyuma gato ubwo ibi bihugu byakozaga agati mu ntozi bikazana izindi ntwaro zitemerewe gukoreshwa mu ntambara, Perezida Vladimir Putin akaba yarese abwira uyu musirikare we yizera cyane mu bakomeye muri iki gihugu cy'Uburusiya ko indege yari yamusabye agiye kuzimuhereza maze akamukubitira abanzi. Uyu mwanzuro Czechoslovakia akaba yawakira neza akanashimira perezida we Putin. Mwebwe nshuti zanjye z'akadasohoka mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwamaye, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agume kubageraho mu ba mbere. Ndabakunda cyane, ciao ciao.